Emyanya y'okuturiramu abariisa b'ente nka Bweramure, Kibuku, Rwebisengo hamwe na Butungama amatungo nigaguma gemereire omu mitunga y'amaizi kandi obwo zitaine ebyokurya. John Bahiga omwe abatungi b'ente omuri Ntoroko nagirangamu aha amatungo gatandikire n'okurwara. Efamu zoona amaizi gonka, ente tizikyine hazirarya, ente zimarwa enzara, ente zitahirirwe oburwaire, tutwine kutaso kukora saha zino tulya tutwine kyokukora ntusaba gavumenti etereho buryo kutuyamba kutuha obuyambi. Beatrice Mbabazi omwe abatuura oteganisibwa okushandara kw'amaizi ashoboreire enaku eibarukurabamu. Amaizi gatutahirire bakama bange tuli mu kufa gakataasa 5 z'ekiro, embuzi, enkoko, ebipiira, sefuliya, tutwine na kantu nobweba bafu yokogera mututugine. Abatuura bashabire gavumenti okubaasa kubatungira obuyambi bwaho naho. Tusaba gavumenti kutwirukira amazi gona gabomokire ebitungo byona bwerekerire n'enkoko embuzi ente zini batakatomire baite embuzi n'enkoko byona biboyire. Samuel Musana ori omushaho w'amatungo yashoborera kabi akabaasa kuba amatungo aga okurugirira hambera eiganwa bwa hati. Ente ziri mu maizi za Ntoroko zimihana zigenda kuba kurungi abensonga ibi wakukaremerire mu maizi kukuzemereza turozere kusinga obwingi ente zigenda kudevelopinga zijya kutunga ebinone ebikujunda nizibwino bijya kwikana zitwe njara akuba of course they will not run 30 days kwa mamwete bitakante Winter nefwa eno nerwara ene stavinga. William Kasoro, chairman wa district ya Ntoroko, ashabire office ya Prime Minister okurabira Ministry ya Disaster okwasa kwera abantu abateganisibwa amaizi. Amaizi gamazire kutaha mu majuga makaga abantu amajugona gamizirwe baitu namuno hate kitu kusaba nicho amabate office ya Prime Minister etuyirukire na mabate abantu banu basobora kuombeka. Maybe ekyo kyantoroke sebe kukora izikubyara ebinyansi very modern ebinyansi nka pachong na pia varieties pachong sugar na pia ezo varieties za Kakamega ebinyansi sukora kata and kare kwa baroro bwire bwenjura bwa hika of course no musana babatayini. Gashakwa Sandy Rogers.